nese when who 1st April. My God. Me pesa ode radia sema oma. Ode radia sema wabushia. Ode radia sema okra. Ode radia sema papa na umame. Ode radia sema wechuma. Eja tobi ejuma. Eja tobi efie. Eja tobi shebire mu. Eja tobi awade mu. Aso ni nyina mu no nyame humobo. Ehoda yeso basa basa. Ohawo. Ekom. Oh nyame no wadi ni. Yes, Lord. Adenti na umie wano. Jesus. Why don't you open your mouth and give the glory and give the adoration? Thank God. In the name of Jesus.
Jesus Christ. Yeah, need David. Oh yes. It was Psalm 124. David can say be or say enye nyankopon na wo ye na fra. Oh Jesus. If not God on our side. Nyoma pi na wa famu e free afinfiti asaba. Emu adwuma sam. Emu sika sam. Emu yade. Emu solitia. My God. Like I would open here money per view. Aso safo na solitia. Like I would ojira so udi ama wono. Udi ama wono. Eno na odifo Jeremiah kan. Ose rade wajichime. Rade wajichime. No mina ka me kama no. Na ko open here ma wabusuan. My God. Asa busuan na asoleti. Busuan asoleti o. Na o kan open here ma wadwuma yefo odi sika pudo na bi adwuma. My God. Aso kwa adwuma yefo no bi de fast. Na open here ma asafo no. My God. Asafo mana kasa bi de fast. Jesus. Ekuo na mo wom no kwa bi de fast. Emu solitia. Emu edutuo. My God. Emu sunsum. My God. Oko na yeso da ya hudo awaso. De ye pamo de ye boutuo. Aso nyame hye na abofo ma. Hye na abofo ma ye. I was Psalm 91 verse like also was shen above woman. So show so. Oh Jesus. Yes, Lord. Psalm 124 no everybody am fidie na bu. Everybody am word de. Say jina o how ne amane ani nneoma bi a wafamu na fa da Awurade asebiom na da Awurade enya Awurade aka o hwere wo ba bi. Yes, Lord. Hwere wo kro bi o show ye bi. Da Awurade ase just.
Nyankopɔn hyira wo pii. Amen. Nyankopɔn hyira wo pii. Amen. So what join Sumpa first service? Yes, Lord. Ebi afe na wote yenka wo radio no so a Sumpa first service. Ebi afe na wo hwe ye wo TV no so a Sumpa first service. Yes, Lord. Ebra so say yetie Onyankopɔn asem. It's time for the word of God. Wo Facebook no so nyina mechia mom. Mama Eunice eneme mawachi wo Facebook no so. Aisha Dauda Machiao na Jesuwa Sumoni Root. Oh Nyankopɔn Shiramo Root Asamoah Munyina Mujira so Nyankopɔn Shiramo Mon share link no wo group bi wo phone so atam link no tum na ma afoforo so tie nyame asem no bi. Me no Nyankopɔn asem se na watwe nyina wate ne dada se God our redeemer. Onyame kokroko. Eye Onyankopɔn na oye yedimafo. God our redeemer. Etoda obisa mini obia mini wafa bia nipa nyina pawme ni ankasa mabusuafo yi mama wona maboa won po no sabre de wafiri mabrabo na nsama wo kampo ewo meji ebi kura se me bone so akatua na menya wona maboa ope Job namfofo ka bi kire no Job ankasa ne namfofo no ka bi kire no omo se wafom Nyankopɔn na o w'anim kyerɛ sɛ woyɛ trenini na miama wo namu ne deɛ trenini bie ni hɔ a ɔtrenini bie ni hɔ ɔbɛkɔm nti baabi aduru ne deɛ ɔne Nyankopɔn wase ɔno ane yere sɛ tome wo Nyankopɔn ne wu basamado asoso deɛ na Job kaeɛ Job sɛ adeɛ baako pɛ na onim sɛ ne dimafoɔ no ɔte ase. Job chapter 19 verse 29 25 Ose Redeemer for no our Redeemer lives. Job 19:25 Now what tree osome de eka chu nyina ne se Redeemer for no yes. Na me de minimum se mejefo etiase mejefo no tiase na awieye no obedi ma asema ma me obedi nyame ebedi wa asema ma oboso amen bosumi ayawura mo nyame bedi obi asema ma no amen bia ware sem amen bia adwuma sem amen yade amen koto asem amen fi asem no amen yade no amen rade bedi ama amen the Sumpa first service Jao how ni nyina mu mawrade na awrade beye abenedi a wonamu nyina ja ni nyina mu mawrade na awrade beye to how ne de obi ye yade efi adwuma sem jai mawrade aware sem jai mawrade emano jai mawrade ja ni nyina mu mawrade na awrade beye obi so atoboni mo opese den ho ontimenti wa pa ni wa pa wo time born no my God never fra born into man ja ni nyine mu mawrade na awrade beye so mo for Paul be ya dwene o se papa me pese me ye no mentimi nye o born na me mpen eno na me ye ja ni nyine mu mawrade na awrade beye and that day a first April. It's a day empire bono a best kakra. Psalm 37 verse 5, you know. Or say for walk when you share than some. Now for tono so now or no and obey. And then you be bompire Hannah Bobby. And what first somewhere baby be a year foot to some First Samuel chapter 1 verse 11. First Samuel chapter 1 verse 11. Yentie nyame asem. Na o share bose. Na nipa ye friend say Hannah share bose.
Asaforade. Se oshe wafuna ama ne hunu. Na wo kai me. Na wo re emfiri wafuna. Na wo ma wafuna obabani a. Ene emede ne bema Awurade. And she vowed a vow and said, "Oh Lord of hosts." Or say, "What shall bo? Or feeling the most shall bo." Say, "Kabosumi way." Say, "Afi way." Hey. Radoba kai wafana. My God. And then Yamba kai ubi. Amen. Yamebe kai ubi. Amen. Bosumi e pray. Yamebe kai ubi. Amen. Bosumi nine. Yamebe kai ubi ba. Amen. Yamebe kai ubi awarisem. Amen. Ubi awa. Me se bosumi ubi apeba che miteni mi muse. Yame di ba e tu yem. Amen. Osofo to aso. O se ene emede ne bema Awurade ne nkwa na nyina. Ene emede ne bema Awurade ne nkwa na nyina. Na oyiwan biara enka na oyiwa biara kaniti. Amen. Empire hana boy eno. Ene me so me no be bo empire say. Bo so me say Awurade betie wo. My God. Na Awurade atie wo empire. My God. Na Awurade akai wo bo so me. Na wa ma wa koma so ade. Oh. Na wa ma wa dance ya. Jesus. So perfect service. Hey. Obe frɛ. My God. Na obedi adanse. Di adanse. Sɛ Awurade. Awurade. Sɛ bosome nan. Sɛ bosome nan. Obetie me. Sɛ obetie me. Na wama me adanse. Na wama me adanse. Sompa fair service ya so. Sompa fair service ya so. Mefrɛ. Na me de wanu mo nyam. Na me de wanu mo nyam. Ne wa yeye. Ene wa yeye. Wadanse no. Wadanse no. Abrɛw. Abrɛw. Na nipa nyina. Na nipa nyina. Atie mene. Atie mene. Ewo madanse. Ewo madanse. Hallelujah. Amen. Ene de ye de bosome yi ebe hye Awurade nsa. Yes. Osofo bosome bi. And obi tu kasa oko. Akoshia no kwenche wu. No kwase mo. Bosome bi and obi fru alu pre bon. Yes. Ah eti no hwe ya. My God. Owu ye. Bosome bi no obi ba. Ewu ye. Bosome bi no obi ko fru passenger car ekra se me kwa bus se ya. Ye te ye no ye se wa Dro. Bosome bi na nipa bonefo bi eko to hye obi so kwa mo kanfo bi ekoye nipa bone. Ye no bone. Bosome bi no obi tam sika puduo e de ye investment dia and investment ni nyina se ya ma boka also wa boka bosome bi ka be to bi so ka ba fie bosome bi so and Awurade ye obi adọ ye o bosome bi na Awurade etwe ebie kwan apie pia hyebre mu awa. Hallelujah. Destiny helper bi. Yes Lord. And e bia utie e wo bi ma so bosome bi no bi nya ne nkrata. Yes. Bosome na home office bi fro bi say o document say nyina are you ready? Say dear o citizenship no ya prove ni nyina ma. Yes Lord. Green card no yeah, the amount you ready. Say the brother beche. My God. And then nyame be ye bibia mo be bosome. Amen. Nyame be kai obi bosome. Amen. O re mfisa bosome bi so ne ye chi obi wo bi man so. Bosome bi ne ye yi obi edi. Efre adwuma mu. Bosome die ne wom. My God. Aso ye som nyame a ono onim. He knew the end from the beginning. Awiye no. Ono Awurade no hu na hyase. Yes Lord. And no na nyame ye nyame. And then na nyame ye nyame. Yes Lord. Na nyame ye nyame. Yes Lord. Empire edikan ye just some 37 verse 5 so abompai. Enti say osafo ensentimo a MCR systematic press fato eye screen so eye MCR na hwe fontie. Or say commit thy way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. Fa okwan hye Awurade nsem. Na fa ho to ne so. Na fa ho to Awurade na ono na obeyo. Na ono na beye. Kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Enede yo. Bosome etoso nan. Bosome etoso nan. Epra bosome. Epra bosome. Ya bosome ni nyina. Ya bosome ni nyina. Awurade anim. Awurade anim. Awurade. Awurade. Medimafo. Oni medimafo.
Erade dimame. Erade dimame. Erade dimame. Erade dimame. Erade yamadoye. Erade yamadoye. Kaime. Erade kaime. Juma sem. Kaime juma sem. Kaime pomode. Kaime pomode. Kaime mano. Kaime mano. Wari semno. Kaime wari semno. Kaime erade kaime. Erade kaime. Wano na bomba ye. Yes. Jesus Christ. And Hannah buying be na born. Yes, Lord. Hannah said, say Erado be kaim bosomi. My God. Hannah said, if God will remember me, my God, and Onyankopon be kaim. Amen. Can say, oh God. Oh, remember me. Remember me. Remember me this man. Remember me this man. Ekase rate. Rate. Kai me bosumi. Kai me bosumi. Mama dance here. Mama dance here. Dance here. Mama dance here. Me here dance here. Me here dance here. Bosumi oh. Bosumi. Ayaresa dance here. Ayaresa dance here. Dance here. Ajuma dance here. Peja dance here. Peja dance here. Sika dance here. Sika dance here. Akwentua dance here. Akwentua dance here. Memoir dance here. Memoir dance here. Memoir dance here. Memoir dance here. Dance here. Award dance here. Kratasema dance here. Kratasema dance here. Swadia dance here. Akona swadia dance here. Fatome. Ewade fatome. Enye wochino. Enye wochino. Enedeya. First a prayer. First a prayer. Bosomeya. Ukwedeya. Ene ukwedeya. Midweekia. Midweekia. Seya. Another bomb.
Jesus Christ of Nazareth. More Facebook ni na mon type say remember me, oh God. Remember me, oh God. Yes, Lord. Remember me, oh God. Eradicate me, bosomi. And not just who are mon type of saying Yamen Kaimo. Yes, Lord. Kaimo Bushia. Hallelujah. Root as some mon type of say Eraden Kaime. Oh, Jesus. I shall doubt that mon type of saying Yankopon on Kai. More Facebook, ni YouTube, Yamen Kaimo Mano. Amen. Mana Wadisem, Momana Juma Sam Kaimo. More appointment on Kaimo and Kaimo. Yes, Lord. Prayer number 3. We are praying against any evil agenda. Yeah, bomba is a bronsem jile to be. My God. Aya, a wobble so mean. Hey. Bronsem feed ye beer. Jesus. Nipa your friend say David or can Psalm 124. My God. Or say a radama fidena a boo. Now more munim fideno. Fiena ahaya. Emubu. Just a fideni David. And a radama fidenu bubu here. And son of David or say or yes. And then you bomb paye. Anna or can say me credit jane. Free. For fidemu. And fidie na bubu Eradia mame mademe ho and fidie ben na yesu bubu bebre da ya wo soso nyina kyese ye yesu fidie da ya wo soso nyina ne die nipa bi wa wo nua no wo wabusuafo die nipa bi afe ne se aduasa aka kyerɛ wo no nipa bi nya wa onya wo hwe ya wo company no nipa bi pese okuno wo hwe ya me se factory na wa bie no nipa bi pese o say no me say wa dwuma no position ni nipa bi pese free wo sa wa pomoden no wa pomoden nipa dua ya wo no o ma no bronsa pese o say wo nipa bi pese o say wo ma no fo bi ababrabo no ba na brabo ye bompa ye ka say obonefo ni gire tu bia e wo bosumi mu e wo ye nim ma warue mu ma warue mu mo demo sumu hunemo ade pengu mame ade pengu mame seno mame yeso demo bia wa no bob pa
Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Any evil agenda, Jesus. any evil dream. Yes, Lord. Shout, I break out. I break out. Shout, I break out. I break out. Shout, I break out. I break out. Go on Facebook ni YouTube jina type I break out. Kasa rate. Erade. Bosome nai. Bosome nai. Me friendshira. Me friendshira. Me friend peja. Me friend peja. Friend monyam. Me friend monyam. Ye ni adoye. Ye ni adoye. Ni mechie. Ni mechie. Ni me mechi. Ni me mechi. Ni mejumechi. Ni mejumechi. Bosome wei. Bosome wei. Esre. Mesre. Bosome wei. Bosome wei. Besimi ye. Besimi ye. Bosome wei. Bosome wei. Erade be pejam. Erade be pejam. Esem ne se. Esem se. Otene nini. Otene nini. Kanchen ho se. Kanchen ho se. Besimi ye. Besimi ye. Bosome. Bosome. Besimi ye. Besimi ye. Bosome wei. Bosome wei. Minwu. Na metena se. Na metena se. Na betena se. Na betena se. Afọ betena se. Afọ betena se. Kan rade amen. Matthew chapter 18, verse number 18. My God. The wakano emremu sama. Amen. Amen. Numbers chapter 14, verse 28. Also Moses say, "Can't your mind say?" nsɛm bi a waka gu mema me nyankopɔn masum no saa pɛpɛpɛpɛ na mɛyɛ ɛnɛ sɛnea wo se bɔ mpaeɛ no gyina sɛ onyankopɔn akoa nyame somafoɔ nyame difoɔ ɛnyɛ saa pɛpɛpɛ bosome me bɔ mpaeɛ ma wo obi bi a ɔyare wɔ bosome nyame ayaresa ɛtɔ wo so nyame apɔmɔden tɔ wo so fra ayaresa ma wo frɛ fa ahodeɛ ma wo me obi bi a ɔpɛ ba Jesus me fa ba nto yem amen so me obi bi a ɔpɛ ba nyame fa ba nto yem amen me o yefro na no amen me fa ntafo ngumu amen me fa hinansa nto yem amen o Yesu demo amen bompa ma obi bi a wadwuma sam aye bisi Jesus bo so me nyame mpagya adwuma no amen bo so me nyame mpagya adwuma no amen so me nyame ma adwuma no nye yie amen fresh ebre mu aboafo ma amen me Fred destiny helpers ma amen appointment bi eda wanim Jesus odin kunim amen odin kunim amen bi man so ho amen bi kro no so ho amen company no frao amen company no frao amen office no frao amen masam no yeye amen ratasam no yeye amen Yesu demo amen bi a wabɔ ho pa ya che yes Lord ade eyama amen wawade no nyame de ne sai kan amen sujadie no efri wo so amen boniye no efri wo so amen boniye fri hana so amen boniye no fri wo so amen de bi aye den na ye bere amen ye bere amen wa uni adwuma me fri adwuma ma amen ti adwuma amen adwuma amen awo hwe anopai na utie yen my God wo ton aye nto Jesus ton so aye ntua Jesus na me fri atofo ma amen fri atofo
atofoma amen atofomra wa adwuma no mu amen atofomra wa adwuma no mu amen me bompa se wo we lose customers my God Awurade nsa twi wo momre amen Awurade twi aboafo se mre amen o bibi efiri wo nsa me bompa se Awurade ma wo nsa nka bio amen obodefo no hyehyeye ena ni hyira ma wo na dey amen hyira ma wo bosome amen Awurade ni ma wo bosome amen Awurade kama wo bosome amen su ye bosome amen frɛ adanse ma wo bosome amen je me so ka amen prensa amen 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 hallelujah amen mon type amen 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 kyerɛ enye ho me bia tatafo na tom enne ye 1st April ebia ofrɛ o wonsem bia o pese enne anopai o gyae mu ma Awurade senia sompa first service gyae o haw ni nyina mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ no ene wo haw bi o gyamu ama Awurade o kyerɛ nyame ya adoma ye bebi adanse atom na wo na ogya wo haw mu ma Awurade wo sompa first service so Awurade ye ma wo no watie bi na wo hu sɛ wo so de no o Nyankopɔn bɛyɛ ma mekɔ MCR mo bɔ adwuma mo de ato so dadadada MCR for mo bɔ adwuma Nyankopɔn hyira mo na mo ma ye di atwa go TV ni radio so Nyankopɔn onhyira mo mo hwɛ radio no mo tie radio no de numbers ni na mo hwɛ TV ne de egu screen anim number no ye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 89 89. Praise God. Hello. Kantika odini baby okasa firu na dia na ogya mu Awurade. Kantika. Oh, went to men in so much for praise God. Hallelujah. Odini baby okasa firu ma me na dia na ogya mu Awurade was some perfect service. But show me kasa firu kan na me din Linda. Na me hia awo ene ayaresa me ntia pokakara. Me no bompae lenda nyame fa ne sankan amen bosomi ene dey juwayaresa amen nyame o ma hana pano Awurade mfa bantu yem amen yesu demo amen amen praise God. Praise God. Hello. Kanti kama one so odini baby okasa free papa 20 men nyina so mama for praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na ogye mo Awurade. Mixi echuma. Mo oba ha na dia na ogye mo Awurade anopai. Mpacho me mai chuma. Na kutomi ye kwa mama. Me no bompae Awurade ma me hana wotachi man me bompae sa o ma chuma o ma sikasem o ma shebre no Awurade mie so ma wo de esi kwa bia me yifro o Yesu demo amen amen praise God. Praise God. Executive producer check line 1 so be na hijack line so check now. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia. Akra dia na oja dia no pay. After me jam management system the ko interview. Me anka person management system. Suma wasem ko Accra. Wa France ranchen in the management system. One or appointment, one or interview. Everybody yema won. Amen. Yes to them. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Ojiraso. Good morning. Good morning, Papa. Odini baby okase fe na dia na oja. Good morning. Majo so. Hello. Majo so kasa papa. Hello. Kasa papa kasa. Oh, when dear and why if I say and talk you. Praise God. On so what you tum. Mame for praise God.
Praise God. Hallelujah. Ma one so ma me odini baby o kase fro na de na ogia mo ma rade was some perfect service. Me pasho me de Leticia, me jam me ma juma sem, me ma suku sem, ene me ankasa ma juma ne ma pomuden. Rade wa fro Leticia, ne juma sem, ne ma juma sem na pomuden. Rade me bompa yesem ma wa fran dance. Amen. Amen. Also de na ogia mo ma rade. Praise God. Praise God. Hello. Ojina so praise God. Hello. Ojina so ma me dia na ogia mo ma radio. Hello. Otie ho amen for praise God. Praise God. Hallelujah. O yare me no bompa wa fra ya de bia o yare me bompa sa yare santo so wo yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. On check the lines. Oh, tie ho fidie no frɛ ho na my feedback wa ha ma me fa foforo. Praise God. Praise God. Hallelujah. Obapa odini baby o kasa frɛ na de na ogia mo ma rade na no pɛ wo so professor. Hallelujah. Kasa ye tie o. Kasa. Ensure gugu o mia njama ye lines no mo aye. Praise God. Hello. Odini baby o kasa frɛ na de na ogia mo ma rade wo so perfect services so. Pastor, successful dance class. So, some comfort. Yeah, tabo mama ma, moduma stone school sem. Rade wa fra comfort on ne majuma sem sukun sem rade tron sama abusua no. Obode for ni hihye de rade peguma ma wa dance. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Oh. Yente wonka wo fia fa cheye wentimi anyina so. Praise God. Hello. Odini baby o kase frɛ na de na ogia mo rade e was super first service. Hallelujah, sofo. Hallelujah. Kasa mentie wo ho ma me. Hallelujah. O tie wo ho mesra momofra. Mamu ntie mo ho wo radio na TV no so. Eba sa na yente wonka. Ento fra na wafuru wana se dum o TV no kura o kasa wia na waye dey wasa ya so no kura na beboa na firi ho kura na me mfa ofoforo me fa nipa be me nsa pa yam na so. Praise God. Hallelujah. Papa odini baby o kasa firi na de na ogia mo merade. O pende kwa me ka fi am report na se. Eja ya Awurade wakwa me so yare na oja ne yare ni nyina mu ma awurade Jesus. Awurade sa wakwa yade Amen. kwa me paya yare sa ma wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh me odini baby o kasa free na de na oja mu ma awurade. Because me ka fi apeja. Me ka say o ma me kwaten ne me ma aware awade ni pama me mo fra aware ma me Awurade wa fran se ne ma awade sem Awurade se bie kwan ma na wa fran pese onyini te se matusala enti mani nyini wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kasa fro na de na oje mo ma awurade anopai. Kasa fi na Kasa me jane tuma mutuku comments Awurade menhia wa fran se ne ma adwuma ne nsinum adwuma suku sem Awurade kai abusuan kai wa fran ma wona dance wo Yesu demo. Amen. Me for the last caller na praise God. Hallelujah. Odini baby o kasa fro ma me na de na oje Pastor friend sister ya me kasa fi dum kwa
Diana Ontiampo. Me bomb by a mouse, sister, ya wo don't go. Yamia Yarisa, Toso. Amen. Yes, amen. Amen. Wow, more from one to man would have been the most share Christo Bojem. Yame mama dance. Say yes, sign it out. No mess now, more friend now, more fra. Yeah, no more bomb pie. Lie back where can 0557 0557 30 90 80. Numbers let me send you offer, you know, a bomb pie. And now person would join a platform now. A first service platform now. Numbers let me send you now or send it higher. You bet I do a WhatsApp lines. Let me send you a WhatsApp line or send it higher. You bet I do at to platform also. And in your send a babyano, yeah, the two platforms. So yeah, that's what link that. Yeah, bomb pie go a Ofonso ana bibi a wapeja me shenya me asemu tumi se phone a wapeja ko bi a o hwe ni mu kwan o pese ya email o ya text o hie sika bi erade ma wonsanka ade bi a wapeja be nya me tumi ni na ho de ntoso de wapeja nsuo na ni Yesu moja enna ni senkyere ni nsuo ade biara o de be nya me ma wadanse o Yesu dem na ya bompai. Amen. Amen. And now your first prayer no be amfa epefu amadu. Nyame ya doma ebeshia ochira same time. Mo remfi say your convention so ebesha say ochira enwumere. Ye ya wada enwumere. Na Friday your watch night kese pa o pepe bia ko bompa ise eye Yesu moja watch night. Yankopon shira. Have a good day. Me no ko enkran. Na yakofa no nsia kase bono abro. Eye systematic press MCR over to you. Bye bye.